Amahoro nshuti bavandimwe ho muherere hose mu mpara z'isi, reka tubabwire yuko mu byukuri aka kanya ari wa mwanya twabageneye wo kubagezaho update news kubijyanye n'irahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho mu byukuri kuri iki cyumweru tariki ya 11 Kanama 2024 muri stade Amahoro haza kuba ibirori byo kurahira kwa Perezida Paul Kagame. Mu byukuri umukandida wa FPR Inkotanyi watsinze ku matora mu byukuri aheruka kuba kuri 15 z'ukwa karindwi 2024 ku nsinzi ihambaye cyane y'amajwi 99.18% mu byukuri. Aho turakomeza kugenda tubagezaho update news cyangwa se ibiri kugenda biba umunota ku munota. Akarasisi niko kari gutambuka muri stade Amahoro, hari kubera umuhango wo kwakira abaperezida ndetse n'abakuru baza guverinoma bari kugenda binjira muri stade buri kanya. Ubu ngubu bikaba mu byukuri bibura iminota mike cyane bitewe nuko umuhango nyirizina uraza kubutangira mu kanya isa 9 zuzuye, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'umuryango we baraza kuba basesekara ahangaha muri stade Amahoro. Mu byukuri hateraniye umubare munini cyane w'abaturage ndetse abaturage b'u Rwanda b'ingeri zose ndetse n'inshuti z'u Rwanda, harimo n'aba bakuru b'ibihugu barenga 21 n'abakuru baza guverinoma bagiye baza bari kumwe n'imiryango yabo baje gushyigikira umukandida wa FPR cyangwa se Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame watsinze amatora aheruka kuba ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Biteganyijwe ko rero gahunda itangira saa 9 nkuko nari mivuze haruguru z'amanywa kuri stade Amahoro, aribwo mu byukuri Perezida wa Repubulika araba asesekaye ahangaha muri stade Amahoro. Harabanza kwakirwa abakuru b'ibihugu bifatanyije n'abanyarwanda muri iri rahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Harakurikiraho kwakira Perezida Paul Kagame ubwo araba ageze kuri stade Amahoro, hakurikireho umuhango wo kwakirana. Ubwo rero abashyitsi bose baje bagendereye igihugu cy'u Rwanda baje kwifatanya na Perezida wa Repubulika, ni nawe uraza kuba bakira mu bimbere. Perezida Paul Kagame narangiza kurahira harakurikiraho kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Perezida Paul Kagame aragenzura ingabo, hakurikireho akarasisi ka gisirikari. Perezida Paul Kagame narangiza kugenzura ingabo ze, itorero ry'igihugu rirataramira abitabiriye ibirori, hakurikireho ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibirori birasozwa no kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Ni ku nshuro ya 4 Perezida wa Repubulika Paul Kagame agiye kurahira kuyobora u Rwanda nka perezida watowe n'abaturage. Ni inshuro imwe yarahiriye kuruyobora mu nzibacyuho, ubu rero akaba mu byukuri agiye kurahira ku nshuro ya 4 ndetse tukaba tuvuga yuko agiye gukomeza kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu myaka 5 iri imbere. Rukaba ari urugendo mu byukuri ruhambaye cyane, kuko uru ni urugendo rukomeye cyane agiye gukomereza ku rugendo yari yaratangiye muri 2003 ubwo yarahiraga kuri stade Amahoro. N'ubundi icyo gihe hitabiriye abaperezida n'abakuru baza guverinoma bagera kuri 17. Ubwo yarahiraga muri 2010 hitabiriye abaperezida ndetse n'abakuru baza guverinoma bagera kuri ubwa mbere hitabiriye abagera ku 9, noneho ku bwa kabiri muri 2010 hitabira abagera kuri 17. 2017 nibwo hitabiriye umubare w'abagera kuri 20 ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Uyu munsi rero bikaba byabaye akarusho gakomeye cyane kubera yuko abakuru b'ibihugu na za guverinoma bamaze kwitabira uyu muhango mu byukuri barenga 22. Reka rero mu byukuri tubabwire yuko abahanzi bari gutaramira abitabiriye uyu muhango wo kurahira kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Umuhanzi Ruhumuriza James wamamaye mu ndirimbo z'urukundo ndetse no gukomeza gusanasana imitima y'abanyarwanda, wamamaye nka King James, ari mu barenga 45,000 bitabiriye umuhango wo kwakira indahiro kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho ari gutaramana nabo. King James yamamaye mu ndirimbo zinyuranye ndetse ari no mu bahanzi bafatanyije na FPR Inkotanyi kwamamaza umukandida wayo, aho bazenguruka
yazengurukanye mu gihugu hose. Umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan yageze muri sitade Amahoro aho yaje kwitabira ibirori byo kurahira kwa perezida mugenzi we wa Repubulika y'u Rwanda Perezida Paul Kagame, ndetse akaba ari n'inshuti ye mu by'ukuri yakadasohoka, kuko inshuro nyinshi haba no mu nama haba no gusurana mu by'ukuri aba perezida bombi yaba Suluhu Hassan yaba na Perezida Paul Kagame bakaba ari inshuti magara. Abahanzi bari kuri rimba harimo Senderi International Hit, Airways, Bwiza n'abandi. Aba ni bamwe mu bahanzi bafatanyije na FPR Inkotanyi mu bikorwa byo kwamamaza umukandida wayo wanatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi meza cyane arenga 99.18%. Saa 5:22 abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bose bategereje umugeni wabo mu by'ukuri umukandida wa FPR Inkotanyi. Ubu ngubu mu by'ukuri bikaba ari ibirori bihambaye cyane, bari muri sitade ndetse banezerewe, bafite morale nyinshi ndetse ibintu by'udushya twinshi cyane. Sitade Amahoro murabizi yamaze igihe kirekire ivugururwa cyangwa se yubakwa ihereyewe hasi mu butaka, ubu ngubu bikaba yaruzuye. Mu by'ukuri bikaba bigaragara yuko igikorwa nyamukuru cyari gitegerejwe kubera muri Sitade Amahoro kwikubitiro ntago ari ya mipira yabaye mu minsi ishize, ntago ari bya birori byagiye bibamo mu minsi ishize, ahubwo igikorwa nyamukuru mu by'ukuri ni cy'uyu munsi cyo kurahira. Ibirori nyirizina biratangira ku isaha ya saa 9 byo kurahira kwa Perezida wa Repubulika. Mu by'ukuri rero bikaba ari ibirori byagiye bivugwaho amagambo menshi, abantu bacitse ururondogoro, bikaba byanatangaje mu by'ukuri abantu benshi. Reka tubabwire mu by'ukuri ko ari ibyishimo, ndetse ibyishimo bihambaye cyane kuri Stade Amahoro, aho abantu benshi bakomeje kugenda babona umubyeyi waje kwamamaza ahazwi nk'igahanga cyangwa se muri Kicukiro yambaye agatimba. Uyu munsi akaba yagaragaye mu birori byo kurahira kwa Perezida wa Repubulika yambaye ikanzu, noneho yavuga ati iyi ni ikanzu noneho y'ukwezi kwa buki, tugiye gutangira ukwezi kwa buki. Mu by'ukuri nyuma yo kwitabira ibirori ndetse n'ibikorwa byo kwamamaza Paul Kagame yambaye agatimba, uyu mubyeyi yambariye ibirori byo kurahira kwa Perezida wa Repubulika. Ku mihanda yerekeza kuri Stade Amahoro hano mu mujyi wa Kigali harimbishijwe mu mabendera y'igihugu nk'ikimenyetso cyo guha icyubahiro umunsi udasanzwe ku banyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Mu by'ukuri uyu munsi wirahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ibendera ry'u Rwanda mu mihanda hose ndetse n'ahakikije Stade Amahoro, mu by'ukuri nk'ikirango cyo gukomeza guhereza icyubahiro ndetse no gukomeza gushishikarira guhereza icyubahiro uyu munsi. Akanyamuneza ni kose ku nzego zitandukanye z'abanyarwanda muri Stade Amahoro, zaba ingabo, baba abapolisi, baba abashinzwe umutekano mu turere daso, baba mu by'ukuri abaturage b'ingeri zose. Mu by'ukuri ukaba ubona akanyamuneza ari kose impande zose. Reka rero tubabwire yuko Perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo yaba mu by'ukuri nawe yasesekaye muri Stade Amahoro mu birori by'irahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu by'ukuri akaba yamaze gusesekara ahangaha, akaba yakiriwe n'ababishinzwe. Mu by'ukuri ukaba ubona ari ibintu bikomeye cyane. Akaba yageze ku kibuga cy'indege ku isaha ya saa 4 zo kuri uyu wa 11 Kanama 2024. Mu by'ukuri na Perezida wa Ethiopia Sahel Work Zawede akaba mu by'ukuri nawe yageze mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, aho yitabiriye irahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Byamaze gutangazwa ko umuhango nyirizina nyine nk'uko ni nabibibwiye haruguru ko uratangira saa 9 z'amanywa kuri Stade Amahoro. Hamaze kugera imbaga y'abanyarwanda baturutse imihanda yose mu mpande enye z'igihugu, kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza ubu. Benshi barakinjira muri sitade yakira abantu ibihumbi 60. Saa moya abanyarwanda bo mu karere ka Nyabihu batangaje mu by'ukuri
batangarije umunsi.com ko dukesha inkuru ko gahunda ari ukwifatanya n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame muri iyi manda nshya y'imyaka 5. Uwitwa Rutikanga Paul yagize ati uyu munsi nibwo gushimangira amatora twagize, twe rero uyu munsi twiyemeje kugendana na perezida wacu dushyigikira ibyagezweho tugera no ku bindi birenzeho. Benshi mu baturage bo mu karere bo muri aka karere bafashe urugendo ruberekeza mu mujyi wa Kigali kuri stade Amahoro ahabera umuhango nyirizina wo kurahira kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Abanyarwanda benshi banejejwe n'uyu munsi udasanzwe kuri bo, aho bamaze mu by'ukuri kwemeza ko ari bwo bukwe bari bategereje nyuma yaho perezida Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi atsindiye amatora. Kugeza ubu bamwe mu banyarwanda bahigiye gutangira kwinjira muri stade Amahoro mu masaha ya kare kuva nka saa 12 za mu gitondo kugira ngo badacikanwa n'ibirori byo kurahira k'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame watsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu minsi ishize. Ibi rero ndetse n'ibindi biganiro bigiye mu by'ukuri byerekeranye n'iki gikorwa cy'ubukwe bw'abanyarwanda cyangwa se umuhango nyirizina wo kurahira kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, mu by'ukuri turaza gukomeza kugenda tubibagezaho, kandi noneho tunabashishikariza gukora subscribe, like, share, comment, tugakomeza kugenda dushyikira ibiganiro by'ubwenge tugenda tunyuza kuri iyi channel. Mu by'ukuri rero reka ntabwo nasoza ntabagejejeho mu by'ukuri bamwe mu baperezida nka perezida wa Seychelles Mavo Ramakarawani yasuye urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi yunamira inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Perezida Ramakarawani nyine wa Seychelles ari Kigali aho yitabiriye irahira rya perezida wa Repubulika Paul Kagame. Perezida wa Togo Fore Nyasimbe yageze i Kigali mu Rwanda aho yitabiriye ibirori byo kurahira kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame biri kuri iki cyumweru tariki ya 11 Kanama 2024. Umwami wa Swatini Muswati wa gatatu yageze nawe i Kigali mu Rwanda aho yitabiriye irahira rya perezida wa Repubulika Paul Kagame uheruka kongera gutorwa n'abaturage ku itariki 15 z'ukwa karindwi 2024 ku isaha ya 4:30 perezida wa Repubulika ya Centrafrique Faustin Archange Taodra yageze i Kigali aho yitabiriye nawe irahira rya perezida mugenzi we Paul Kagame uherutse gutorwa n'abaturage b'u Rwanda n'amajwi 99.18%. Ibirori byo kurahira birabera muri stade Amahoro kuri iki cyumweru tariki ya 11 Kanama 2024, bikaba byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu nyine nkuko nabibavugiye haruguru barenga 22. Uyu munsi wo kurahira mu by'ukuri abaturage benshi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'inshuti zabo bakaba mu by'ukuri biteguye uyu munsi mwiza udasanzwe. Ndetse reka tunababwire yuko minisitiri w'intebe wa Senegal Ousmane Sonko yageze i Kigali aho yaje guhagararira perezida Bassirou Diomaye Faye mu birori by'irahira rya perezida wa Repubulika Paul Kagame watorewe kuyobora u Rwanda mu yindi manda y'imyaka 5 iri imbere. Ku isaha y'isa 10:57 perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa yageze mu Rwanda aho yitabiriye nawe ibirori byo kurahira kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ku isaha ya saa 10:40 umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhose Kainerugaba yageze nawe i Kigali aho yitabiriye ibirori by'irahira rya perezida wa Repubulika Paul Kagame we yita ankowe. Mu by'ukuri rero ku isaha ya saa 10:23 perezida wa Guinea Bissau Umaro Sisaku
imbaro yageze nawe i Kigali aho yitabiriye irahira rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku isaha nk'iyo saha nabwo nibwo mu by'ukuri nibwo perezida Salva Kiir Mayard wa Sudani y'Epfo nawe yarageze i Kigali mu kwitabira uyu muhango wo kurahira kwa perezida wa Repubulika, akaba yaje kuba yakirwa na General James Kabarebe mu by'ukuri ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Rwose uyu nguyu tubibutse yuko General retired General James Kabarebe akaba ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'aka karere. Reka rero dukomeze tubabwire yuko Vice Perezida wa Zimbabwe nawe ari mu Rwanda aho yageze mu by'ukuri kwifatanya aje kwifatanya na Perezida Paul Kagame mu muhango wo kurahira. Vice Perezida wa Malawi Dr. Michael Yusi nawe yageze mu Rwanda aho yaje kwifatanya na Paul Kagame mu muhango wo kurahira kuyobora u Rwanda. Ku itariki ya 9 nibwo perezida wa Guinea yemeje ko nawe azaza mu by'ukuri kuri 11 kwifatanya n'abanyarwanda kwirahira. Ndetse reka tubabwire yuko Vice Perezida wa Uganda Jessica Arupo niwe uzahagararira Yoweri Kaguta Museveni mu gihe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yageze nawe mu Rwanda mu by'ukuri aherekejwe na delegation. Reka rero tubabwire yuko aka kanya tugiye gukomeza tubagezaho bimwe mu by'ukuri mu bintu bitangaje cyane biri kugenda bibera kuri stade Amahoro. Ndetse ibi biganiro ndetse n'ibindi biganiro by'ubwenge wowe kora subscribe, share, comment, hanyuma utubwire uti ibi byakagenze gutya natwe burya abantu ni mwebwe dufite, ni mwebwe mfura tukomeza gukorana ibintu bigiye bitandukanye, ni mwebwe mwaduha ibitekerezo mu by'ukuri. Ibi bintu no kubakana tukabubaka namwe mukatwubaka. Kora subscribe dukomeze twubakira umuryango mugari, dukomeze twubake rwose uru rukuta ku buryo n'abazadukurikira bazakomeza kugenda bavuga bati mu by'ukuri Damuru TV show ni umuryango w'abanyarwanda kandi ni channel yacu nk'abanyarwanda. Niyo mpamvu ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo uko tuzajya twapodating ibiganiro ujye uba umwe mu bambere bagenda babikurikira. Reka rero mbabwire ni aya makuru ndetse n'ayandi mu by'ukuri murakomeza kugenda muyakurikira kuri Damuru TV show, ndetse umuhungu wanyu Damuru Ryan Damuru 777 mbabwira nti ndahababereye. Ciao, asra visra, we love you so much.